Siz teatrni men yaratgan kebek yaratasızmı? Tamaşaçı teatrga özünün tırmışta yaşamagan emotsiyalarin, hislarin yaşar için kiledir deb oylayım. Hem özüne нәрсәнедер tırmışta rüxsat etmese, ул инде аны teatrda özüne rüxsat ete ala. Кайдыр җылый ала, кайдыр көлә ала күбрәк. Hem минемчә ул үзенең ниндидер сорауларына да җавап таба театрда. Hem иң зур инде теләкләрнең берсе җавап табып, аны тормышта ничектер куллана алу. Әгәр дә без милли театрны күз алдыбыз икән, димәк, минем өчен иң беренче чиратта ул әлбәттә безнең туган телебез, татар теле, аны сәхнәбездән тамашачыга җиткерү. Икенчесе минем өчен иң мөһим ул әлбәттә тамашачы, чөнки тамашачыдан башка бернинди тамашада була алмый. Өченчесе әлбәттә ул сәхнәдәге актер. Шын театрда her bir hizmetkar da şu teatr dünyası bilen gene yaşarga tiyеш. Anda türlü rejissörler, kompozitorlar, ressamlar, türlü hünerli kişiler birge bir laboratoriya bulup işlep, anda bir kızık hem rahat bulurga tiyеш. Ustalık mı ilham mı degan so'rov tug'anda, albatta eng birinchi ustalık. İlham bit o her vakit kelmey, qo'shag'inda ilham o'rnina alfiya kela. Şuna göre dürüstüngün aytganda, jiddiyrek kelganda bu meseleге albatta eng birinchi ustalık hem ilhamda bo'lsa, bu endi g'ajoyib bo'lar. Albatta teatr dunyoni o'zgarta olmaydi. Lekin yashayishni, kishining turmushin nechikdir o'zgartirgan mumkin. Teatrning kishi cheksiz deb o'ylayman. Dunyoni bari tek Alloh taolagina o'zgarta oladi. Chunki uning kishi cheksiz. Россияда bütün milli teatrlar arasında Tatar teatrı en ulu teatr. Indi bir asırdan artıq Tatar teatrı özünün cevaplı missiyasını başqara. Hem nindigine ağır zamanlar bulmasın, teatr öz işini to'xtatmadi, hem menimcha kelajakda da to'xtatmayacak. Sizni chin ko'ngildan xalqaro teatr kuni bilan qutlayman.